oras mahubata ganupan Bapak Inang Paima jalo hita hatane bata bani sogot nyarion martonggo hita. Bapa nami nai surga, terima kasih bani ari nabayu bani sogot nyarion nai beronangku ban nami paima itoroskan hanami horja nami jalon nami ma parlobe hatamu ibaga Yesus Kristus jaloham tonggo nami amin. Hita haganupan Bapak Inang nagabe ambila bata bani sogot nyarion ibuat humbani Heber bindu 10 ayat 24 sonon ya tahun. Pardiateon hita ma sama hita ase marsiojuran hita mandalan kon holong apa horja nama diar. Hita haganupan sa persayaon jolma igorando gabe halakna makhluk sosial namararti ya tahun doma pangsolat dohita itanon totu karakternya halak pangsolat aima karakteristik ni adong ma ketersediaan pakon hasoman napatugah kon langbu hape hita menggolu pita dirita sendiri langbu hita menggolu pita wilayah privat nadong batta ningon keluar do hita humbani hadiriota jana rumah pakon halak nalegan mardalan di atas tanah halani karakteristik nasional kanayai pangsolat aitene kita perlu nesino butuh pulan kita na perlu isobut komunitas ada komunitas ta dong mai gereja keluarga apa masyarakat tentu bani komunitas onma kita boy saling berbagi saling mempardiatehon jana saling memotivasi halak napor saya dong do komunitas ni nagogo aima gereja tene persekutuan tak kasih butuh kita tanpa komunitas tanpa persekutuan na dong itong atong-ata kahado sipata lakah taon galik do hitaon ang gumanggol hita tanpa ibagas komunitas nokonay na sido butay halani hita perlu dukungan hubani hasomata perlu pangurupion hubani nalegan tujuan ni asiboy mahita marsitukul-tukulan irahut ibagas kolong sonay matonggo apa harapan ni Yesus ketika nama katahon asiboy susianku sada asiboy susianku sadalanan. Nah hita ganupan komunitas nasional hadu ibangun hita anggo bani Heber oni hatahon komunitas namaronjolan ibagas Kristus. Jadi ketika komunitas on ibangun maronjolan bani Kristus namararti marsitogu-toguan do hapen hita marsitongguan do hapen hita saling memotivasi do hita saling marsidukungan tene asiaha Bapak Inang asi rukma hita marbagal ibagas sabor sayaon rukma hita terpasu-pasu rukma hita dapotan nama diar ibagas golu ontene rukma hita maju makani komunitas ta adalah komunitas na membangun persekutuan ta adalah persekutuan na saling manunggohon persekutuan na saling sari persekutuan na saling mempardiatehon
marsi tukul-tukulan jana na saling marsi paingatan. Halanyai hubat tahaganupan halani komunitas ta persekutuan ta na ibangun hita maronjolan humbani hatani Kristus. Namararti doh manamin humbani pikiran taon na marsi paitegetekan asir marbagal hita ibagas hapor sayaon doh mahu pikir taon na sihol manidini doh ma humbani pikiran taon na laho marsi agung-agungan. Jadi harapatta adalah mapor semahoma urhaut ursimburu humbani diri taon asesong niya tahun bani ambila taon bohis kita sama hita saling marsi pardiatean marsio juran saling membere gogo ase boto hita bapainang bahasa malas nyuhur ni hasoman malas nyuhur taduai holso ni hasoman holso ni hurta duai ruh. Amin martonggo hita. Bapa nami ne surga duma icaluhanami hatamu bani sogot nyarion imana gabi panotap ban nami mandalani ari-ari ni golunami pasu-pasuham hanami haganupan Tuhan nahin orjo nami makkorhon nama diarmain marhagogohan motongon hanami ibagas nama ngihutkon ham ibagas Yesus Kristus jaloham tonggo nami. Amin.